بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Balasan Allah yang mutua wa tayu lakiniyo ko kebatiannya si kusabad ko para manwallah
Go balasan ka naman ko wala. O kaya pa mamakit yan yoron. Baada ayam mapya. Na aya din ay pala de merkano. Nagyang ka iya mababaloy ang muhadir tano. Yang ka iya muhadir tano kaganay na ulama iwaya sa yang ka iya coastal area. Yang aya sukakin kilala ka nun. Nagyang ka iya muhadir tano paganay na inakoda ako panapangadi na betos ako na isas kanya mabua isa lajiwan sa mga kaudaan sa kiyang kutuatay kapakai amya kakuha ko sa tunay na ilmo nagubuhay naguadan sabab sa kiyang kutuang masayran na miya kapya-pya akap terang taril sa kayamanan niyan na mga madrasa akap sumiranon dasalakaw arumar ke adaya Abbas Datu. الحمد لله رب العالمين الذي جعل السلام هدف الإسلام وغايته في الأرض. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم. وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جعل تحية أهل الجنة السلام، فقال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء برسالة السلام من عند الله السلام، فدعا لإفشاء السلام بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Niamakap pia buntal agian ka iya maa adapak pemangani ko Allah Ta'ala mapadoy agian ka iya mga buntal maa adapak madadarandang na'ima mustira at isisigay dhahika makakakala mustabashira mabubuaya nadira ama katatai. Pengening ko Allah aking amapuntan na
Maka sa hadapan si Allah kung kapangadaptan roon na makatatahid ang mabubaya. Kaya timutan sa giyon kaya darba apakang bubarakatu na pupunalamatang tanong. So di akan nagdadapag sa kapkumpung tanong, bakit mo tanong sa giyang katiadar pa. So, penderpa saya nadaak kalapisan niya. Forsa ini adik kesambian. Kepakai asukadenggan nakilaan Allah Ta'ala nagulipagandisan Allah si mga malaikat yan na o darpakaon na padagka hindi pagandisan upad ng tanong Arab alamin. Niya kaysa yang gubalinganan na luminis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si po mauumpong o mga sahaban yan ridwanullahi alaihim napitero lagi mo manin ang pimputa mauumpong natigyan na anto na ay di inyo pamaguntudaan. Ayat pitero at yung puta mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mamaguntuda natigyan na nakurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Dia mentiran bentuk-bentuk kita dan mana tiga su Allah. Nabu dia mentiran di bentuk-bentuk dan tiga su Allah. Sababat tiga si ko nganin. Sababat tiga ko kiat turuan yang kami tiga si ko Islam. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigil na pamanta natin na pamanta natin po mga daa hindi di pa maguntuda na makalusan po na ayat ito ng mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigil na ibatat tigil ko Allah kadir na tigil na sabab at yung hindi pa maguntuda na makalipun sa iyo yung hindi katintadin si po Allah na gusto yung hindi ka buwan-tuban nung kabukad na lamiyat tigil ko kaya turuan yan kakamiyat tigil si po agama. Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu jenis sumakapantag ramo na tigyan na pinatigin mo po bayat tigin na sabab adyam na tigin di ka pamataan nabakos ka na tigin putuhuma tigyan bakos ka na putuhuma sabaan na sanao adyin mong bibigyan yan ay matang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyakat kaliumarah natin si Jibril alaihi salatu wassalam mata-mata na sallallahu ta'ala na di ganun yung ipagandisa natin yung siko mga malaikat yan ayat po naman ang tanong na anak ka amal na sikrito pag-ibantong ka sa langit. So, likul li'abdin lahu situn fis sama ومن يعرف na ana sikrito amal yan adyuti pagdidilaw sa isa langit. Sagtan na panamanamarang tanong so bisa katawan ana mang pinumukyan ang mapia adyuti pagdidilaw sa isa langit. Nabali biya kapya nabubantugan agyang ko tadirtan di pagandisan o padantan orang alamin si kumang malaikat yan. Daalawan yan mga Warikulullah Ta'ala. Al-Islamu dinu salamin wa amnin. Yuti patore yuti atamanukan nama biasa dia buku nya ibu biasa gubernur ajitan wanan makbul. Wah.
Yang ke Islam ini na agama niya kalilintad na bu kasasari katawan kanwa yang ka iyan da Arab Jaziratul Arab udah penekap pakat tali ngomong agama na mau ulug siran si kupit manan amarat tak abetan mau ulug siran si kupit manan amarat tak abetan nasuk ini kali mengukiran sa wallahu ta'ala sa mimpudalan si ku Islam na miyabadu siran pamilya agama mimbalusiran ang bawataan ng agama na miyabaloy ingat Arab miyabalan sirang pemansi ko pinakamapi abatan taman sakya pangundat aliran sopra bitaw miyabalusiran amapi apagtaw miyakasimbuang si ko pagtaw si ko mga tao aya isa ang mga karina sa mata-mataan na yung punta betadiran na dito mapapadanan si kumarata betan na mata-mataan na siran kagyang punta masiran na aya betadiran na simba siran sa mga barahala yung punta barahala simba nila na sana ko si Allah na ginano to suti-sutin ubalik yang kota barahala na ayat yang begadon na manusia ala bilang ayat pulang palang na yang kota kadang yang kota barahala simbol diran sa meliliw ta sisi sa Kaaba na talugatos agunong pulong barahala yang kana ng mga tao ada mga sabutin si ito agama na inirong siran padantan wa Rabbul Alamin sattya na waya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah sa surat Yunus inirong Allah Ta'ala agyang putwa mga tao ang mga jahili sa ay po napasimba nila na salakol si Allah agyang po napasimba nila na salakol si Allah na dikiran pagkabagay aguna na budikiran pagkamurana ayan pero nagyang po ito mga tao na haulai syafa'a'una dia hindi pagkaukupan kami si Allah Ta'ala yun naman si kung pagalimang upamakagutan ninyo na miyak kadagdagal sudi mo manakutog paganay kasi kung paganay na pagkailing kas sumawalay anak-anak ibibikino na pumputulir sa mga lamin anak ko upamakagutan ninyo na anak pagkaturon adam pa uman saulan na pagkatay mo siya sa kiyong puta miyak kadagdagan kayo nagpuna-puna rin sa mga panganutan magdaling bumariga bumaytam na di rin di pamanip pa di rin di pananaw ng sumaputya saitan gusto di rin yung asaitan gusto si marika saitan nakatitigin sa mga apuyo sa kapya ko di rin sa mga teran di rin nakatitigin sa mga apuyo naubali silang kabinasay why tapan na po to iya kalala kapan na po to ano ba namsimba sa salakaw igira nakagya igira na isa kinilalagat na ad napakadulong puno na awang pagkatigan na kibibikinan sa mga aming mga maamis timbara, mga theater mga kyuso nagyang puta sa kataw anas sa kataw at na lagti
Kemudian lagi apia margas na libet ko usu mga tao. Na ando ni kapasadiran yung libet sa diyang utawang na nagyang puto bibitin ro mga mamis na ipagura-dura ko man na agyang puto mga tao. Na dito na at dito ipamana ko. Why? At simbo nila na sa lakos potong dada. Ayam tado mga Arab si Kumpaganay na punggaruatan ako sa mag-isus sa bagay pumpulo sa mag-isus sa bagay na marat ako ito ako sa'yo kuhan so kapag nagyang punto agaruat so kaandag yang punto agaruat na ugyang punta ditang bunuay na ayaw mo na nasabapanan na miyakay dito asabab miyakay dito asabab tama sa kiyang puto kaya nagyang puto rin si ko pagaltaliran at tantod na lumiyayo mo tantod na miyakalandog yung puto di girandi ka kami bunuay sabab po sa kiyang puto miyakay dito asabab Pagsagyan ko to kaya sabapan sa gulo si kumangarap paganay nagyang ko to niyan nakatilawa si ko harbon na busus adyang ka na nakatilawa na miyalalayo na lang si ko tandayo miyakas sa miyakat ng puluragon na dito na miyakay ito asabab kaaya ko asabab yan nagyang ko to Satiman unta na kaya po niyan so itlog ang yung kuta pagbara pamananaw pala siya na nakit ko mga papalo kaya po niyan yung kuta itlog ang yung kuta pagbara na namiyarong proputag yung kuta mga itlog ang yung kuta itlog ang yung kuta papalo na binis sa papro na miyadag yung kuta gulo na katidawa sa ayat niya yung kuta kitidaw na miyakat talong niyakat 20 rabu. Yang kayak gitu sebab kalau itu tahu tak ada. Mengadu sa akin. Dia taruh na. Kedua, asabab amnya kayak gitu asabab amnya yang putra guru sa yang putra masa. Nasukya, ya yang putra guru dapat video sipo harbu dahis wal kubra. Na miyalalayan membuat tinggi sukat di dawa si koten nyo miyakat 40 ragu na ayaw mo sa maputo na miyakay dito atando ayaw niya sa mapanon na kuda sukat kuya sa kuda ka antay magana sukat kuya kapulumpat minumpat sudut man ang kuda na so dia pakat kebenaran na so dia benar dunian so dia kata benar niya itu asbab wah membutuhkan kita no dia lagi dia gede datar makauket sa kanderam nah dia man isa pagkasababan sa bulo na pagkasababan si mga awidakan sa diyan mga darpatan si isa Mindanao nama at nagyan ka na kanderma isa pagkasabapan si Mawidakan lagi-lagyan ka na pembutuan sa kasebut na ini puro agyan ka na mga sumpaw sa ayat diran di kasumpaw na igra jemaat igra na itabutan sa jemaat kasumaw na ulama na ditanwiran ketulik laman ito, ipagdubulin sa Jumat na ayran di kasebut. Na anang yan yung anang yan dyan mga gulo, naguba mga rarata. Ano na sa kiman adar pa, asok kaya pakapas, kaya pakasuban, agyan putol mo di manaman. Namyak ko niya sulang dapat amak ko niya, piagang guna niya na. Nakakaya pumubad niya agyan putwa niya kataban, na piagan na naging putwa piaban. Na diuliran na kinuiran sulang-ulang yang tabalnya. Ulu, mengoleh Allah Taala. Itu mapasang. Anak
na akan dalam kuya-kuya ana mga dapat kuya-kuya sa mga iba motor di nagiya manya-manya why lagi daw di kemon ni nakaiyon niya kalala kapag umbelasan na utabala ka sa niya kalala miya tawad ka na ayat dari sudah tayan na gulo na bumidakan kailangan lagi na may kunag-alagda yan mawari ko ng Allah Ta'ala yan ang sumakapanta ng kumyan ang mga awidakan sabag ko mga awidakan ang miyali sa Jazirat al-Arab sokman sumulo ang miyali sa Madina kuunan dapat nakapakataling mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyala na yun sukat ginawa sa Madinah al-Munawwarah sa ayat niya na yun sukat ginawa sa Madinah al-Munawwarah na sikot tenday amyak ka magatos agupat at pulurago na disiran limbas basa disiran lidawa natutsutik tanong pinduganan arufu ang Madinah al-Munawwarah ini puno to si po gawi usamir na miyanin ko sa sagyong ko tadawi o bi'at yun to na si kudakan kampakan taling ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah kunya ka di Marago miyak palukon mata-mata na kiyang puta sa katawa Yahudi na iabunyan sa pitna so pagamtan ko Aus Abu Khajraj adin na isa buwan ng sama ina so Aus Abu Khajraj na isa buwan sa ina ama na sabab sa yanunggunan siya to kiyang puta Yahudi maka masagyan puta sabala inaskan man ng bulwan na ino mingibidakan na maka masagyan puta pa na sabala at inaskan man ng bulwan na sila ni Juan na ino askan ni tatanang sama na to na yasarjan at yung puta mbala sa taman sambiyan na yung puta kambunuay sa pagkita na yung puta magani ayak yan at yung puta di kambunuay at yung puta magani aso Aus Abu Khajraj na sikot tenday umiyak ka magani sa agulo-pulo rago na di sila di malaki ay sa ulo di sila di pula sa ulo sa taman mga ulit ng Allah Ta'ala sa miyakat talinguma sa Islam na miyapan ng ka na naulapan at isuman sa Islam sunabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayak ka aaulan yan na sa Islam ayak ka aaulan yan na sa Islam aso salam kalilintan na yung pianyan agyang puto abadan sa miyada subulo na miyada sutika di kampuno yang kutambala as Aus Abu Khajraj sa taman sa mimberi su Aus Abu Khajraj ang uso sa mga pediran mimberi silan amagaryari at kalimuan na hudi mamagusya ka miyabari silan amagaryari si Allah Ta'ala yanan na si mapapadan sa iyang putakatir Allah Ta'ala at bismillahirrahmanirrahim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم mapiapan gusto ng ating Allah Ta'ala hay Muhammad mapiapan gusto ng ating yan sunganin ang mapapalan maapat mo ka natin si dunia na dinggan mapakapag kalema mapakapag ginawa tingin sa mga pusiran ubig na sa Allah Ta'ala na kulugan ang mapakatutugawa yan na hindi ginawa yan sa mga pusiran mga orip no tong dana. Diyan kaya Islam ini matore diyan kaya tumanutan. So Islam nas kanya ni muri-puri. So Islam nas kanya ni muri-puri agama. Sa tao ang bubalog sa salaka, sa tao ang bubalog sa ukit salako si agama nagidututuri man Allah Ta'ala. Ayaw ulit terima Allah Ta'ala na yung Islam tanong, yung agama tanong. O may yabtag kira Islam dina, falan yuqbala minhu, wa huwa bil akhirati minal khasirin. Sa tao ang bubalog sa salakaw si agama, o okit akapamintaw, na didnut terimaan Allah Ta'ala. Sekanya sa lawan mo ni, napal kumataw ang mga lalaki. Mga orip Allah.
So Islam nito turo maknanya na dito din so assalam. Dito assalam na kalilitan. At yun ang inimitali mo kamatang Islam na assalam. Ay aminitali mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so assalam kalilitan. Oy. Yang kana na kalima assalam ito si Islam na inabatanan ko sifatu Allah. Namun inabat si ko ngaran Allah Ta'ala assalam. Yan na mapapalan ng patro Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salam. Ngaran Allah Ta'ala. Sekalian Allah Ta'ala asuda at Tuhan. At tiapa tentang sesimbol amakan kuncis. Sekalian itu para asuti sekalian salam aku sekalian ini distribute na lima pumugay sekalian pumugay sa kalilintan ayat pumugay sa kalilintan mawit ng Allah Ta'ala na supad ng tanong Arabul Alamin pagsapan agyang puto katulong Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما mga sifat ini mapaparatiya si Allah so kung mga oripin Allah so kung mga oripin wala amang kalimuon na siran na pinalako siran si Kulyaw Lupa haunan sa kapangalim dubaan na ubaya ka pinalako ilan si Kulyaw Lupa na ba kanina po at tigdano mandun dan ang kataw niya ng kasilang manusia anak to si Matano ano man ako na papi Anthony kaya ako na niya kaya dito at ipupuro yan ang ginawa niya sa kanyang puwi mafia nasusada ko rin na di mafia diyan ka na na mga walidullah Ta'ala ang makalimun na amay ko ini mbiki na isirat ko mga nadong palu salama na ayat pagteruniran na susalam na dimintan siya man to na datar anak ketuntan ang mga tawa datar umiyakap panubrag yung kutwa udaw layran ipupang tagdiran si kutsa na kukiran taman sa katero napakasiksak kulagiran ang mapaparatiya si Allah udah bawa sakit dia apakah ini membuging yang mau sosial media dataruan di pendatangan Isa suka galinya belakang suka panggatak kanya na suka pupawingannya nun ada mana pagkatuan mga oleh Allah Ta'ala sudah didian ang Muslim lagi dian ang Muslim susah mapi ang cepat samarata na pendidikan yang sa dimapia ito po katawan ang tunay iman ang tunay magpipigirian lo ba ang kanyang pagpipigirian why na ang kanyang pagpipinunod nasusala ko nang pipinunod sa ayaw pinapia manikanin mga ulit ng Allah Ta'ala nagtigiran na di magpia mga ulama ang pagpakapun saya naso pagpakapun mo nadakapin ang ating sa mga giliran na niya tarata-tarata na naputan di buman dulu sa kataw ubanin ma-Islam ma-Islam agniya sekana kailangan ka susala ko sekana sa sakataw ka manusia na kailangan ka sa mga perda sa ayat dia maningan ito na taman si kumnya nga una ang mga ulama at yang nalayuan yang makadalang mga kitab ang pagtubuhan ang yang kunin ang dunia na pagtubuhan sa marata pagtubuhan sa marata anti ke tarima sumpah dunia na diyan ang namiyak tarat-taratan na budan na so oleh Allah na ayapan bukan Allah Ta'ala na ayat isumbag sa kinta na mga tao ang mga lalong na sumapya idha khatabahumul jahiluna qalu salama yang kana na mga lalong ang mga tao adiran penambilan akap kesakit ikut salah kokiran na usumbag ang kasiran na ayat penteruan na naging punta salam yun ang pali indawan ng tanong yung kiaramatan tanong
Yan ang indawan ng tanong yung di agama tanong. Yung di aramatan tanong. What did you know? Makamarakat yung so isa at bubas ang kanyan sa marata. Pumaninta ang kanyan, bubas ang kanyan sa marata na ayat tiro ang kaun. Ayat din na tiro at sumbugin ko na tingin na indim roon sa ino. Yung mga kiswa-swa. Kaya matanasakan na oleh tingin at manusia at hindi mamuasa. Kenapa bubas ang kanyan sa marata? Na piato ko naging puta marata basa niya. Kenapa kita indawan agama tanong? Agama Islam ta, maaf ta, nagbulila ka. Sempurna, nagsumya takdir ya, akan sempurna. Dia nang sukipupan kami. Kipupan kami sa diyang kana ng mga tao, ang mga dadong, katero na mga dadong, ulaw da. So, diyang kana na kalima, as-salam, ang kalilintag. Na miyalis kung kitabullahu ta'ala sa miyang 44 mali at yung tanang kalima as-salam. Ayat di ano yun sa Quran na miyang 44 mali as-salam. Gina as-salam kalima as-salam. Ang kalilintag. Agin na minitali mo agama ng Islam. As-salam kalilintag. Sugil ka na kalimaan harap kapag impunuan ng ulo na ayaw mo kaya nang sa Quran na miyaka naman maaligyan ka na kambunuan kapag iprimun mga ulit ng taong tala ayaw pag mo lang ang tanong saya ayaw pag inangkan tanong saya amyakap piya na mata-mata na sa Quran ka din na ayaw ipupunulo niyan na sa as-salam so kalilintan ayat yang penuh dengan yang Quran tadi. As-salam nasuk kalilitan. Mga Allah. Ini pun sapuna na taman na sa iman to. Na ayat ni penuh dengan yang agama tanong nasuk as-salam ang kalilitan. Ipesepar yang na budi ni ipubaya agyang kanan akapaking buno ay kapaking perliguan. Na musuh kasurang bangkay na ipugabulan ng agama tanong agama Islam. Kasumpah ka na ipagkabuhay din ang agama tanong agama Islam. So Allah napikir Allah Ta'ala awala tanaza'u fatafshalu wa tadabbar yakum. Huwakan surang bangkin natin Allah Ta'ala ka kasabumparakan na anda di kasabumparakan na kada yang putak ka na yun kada suka mo tiyo kada yang putak ka mo tiyo why? Da ka susupa ka da ka surang bangkin why? Da ka why? Kaya ayat pag ginani padulog agama to ng agama Islam agyang kanan as-salam ang kalilintan. Tama sa Peter Allah Ta'ala umat bantagon si kubag na gyang putwa ubad na gyang puta ka prelimin uli na gyang puta kang bunuay na upama ka na gyang puta wala upama ni sa sispayan makipumumpi na madagyan putwa madagyan puta buno kapariman ka pag yun na napaka sa yan sa Quran indawan agama tanong agama Islam ini sukupan ng tanong orang ayat kata Allah Bismillahirrahmanirrahim wa in janahu lis-salmi fajdah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Upama ka suramik sila natin siku kalilintan ang kapag itulumpiyain na suramik nun hey Muhammad na palimaan ka agyang kananang panganiran kadagi din na umiyawla si Sulhul Hudaybiyah si Sulhul Hudaybiyah na sukya dari yang putabulo dari ikat didawa Yamaran sukya dari yang putakat didawa sa isa Hudaybiyah na nagtaroon niya katulugam sa mga musyrik na miyakap pamangnisiran sa makipagumprisiran na minta pala at yung putak ang puno ay ito pagkita ng mga musyrik ang usunod kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarpat na yung putwa sarta yung putwa mga syarat
Kayo tutur mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagiyang puto kapaki kapaki pagumpiya nagyuto na bumaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifo assalam kalilintan agyan na niminitan ng agama Islam mga kanulutan ada makan dari sa diyang kaya kalilimut katong tanong mata-mata ayat panunun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na assalam kalilintan dan mabalis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ayat ipupununyan nagyang puto kambunuan. Kenapa kita di panunun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa yang panunun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang puto kambumungkingan na usod ka pasuso na ugyang puto kasurang banging mawat Allah taala. Okay, na ay ipupununun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang puto as-salam at kalilintan. Pagturunyan sa mga tao si assalam kalilintan. Di niya tinggunan naman sa mga tao. Apa? Si assalam. Pagsan nagyang puta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Suatu jenis muslim na pagaringan sa muslim na dili natin sitimbutan na kung dili natin ipanggaray wah ayat nakata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigina la tahasadu wala talajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yaqdimuhu wa la yahduluhu. Panunun Nabi sallallahu alaihi wasallam atina dikadot kinapendudung dia igera na napito da penungkinya igera na militas ko pagarita mafia na pugas ibanta ino sang ni makatundingan san usang ni makatundingan san na may dili man na aming bukya kapat tadi nada tadi dia buku game puta gede nah diti peged na yang puta gede wala kana jesu na dikadong pedalawan di pedalawan isa suka garinya akhirnya ni peged sa bulu apa peged agil puta salam na ikira dia dongka di puta salam ko sirta wala kadabaru wala tabagatu na ubakan ko karangitan wa ubang ko tukar ng itinaskan ubang ko tumumukar ng kita pipikiran taas ka na magariari ka ng siso agama so agama na yung panunun yan naging putas sa dam ng panikitan wala kadabaro na di ka nagtatalikuda di ka nagtatalikuda din Nabi Muhammad yun man naging kapanunun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yabi abakum ala bayi ba'din na uba peseripawi uisaso oskumir upagarinya uba magtupo sa kita gusto ba ni pagarigan uba ka kita di sa ni pagarigan uba ka sa ni pagarigan murang-murang nagpuswa ka dira makakapagbigan wa sa di ngana na di mga yaguto na sa kanang murang-murang nagpuswa ka makapungupot ka murang-murang nagpuswa ka sa kapdo pa kita sunga pagaligan ka wa nanak Papi makapulsa sila na, sila makapulsa ikat dia siap pa ina. Nagyan na pagkaudanan sa bulo. Kuan, pagupungkan niya, upon may dahil, apos selipon ka, takot pa kay manas. Takangang kanya. Kuan, yan nagyang putog. Kuan, yan nagyang putog. Naayapan po wagamatan ng Islam. Bandun na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang putwa as-salam at kalilintan. Para maadagyan putwa kalilintan. Maadagyan putwa kalilintan. Nanawang kapos ni puwisod pagalitan. Kasod ka na ang disuwit ng darata. Panama na markad na di mo aim yung Allah tala sa ipagalitan na di nga dutulo. Kasod ka na markad. Tumas sa limputaw katupad ng karapang alamin. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Napalunis sa mga binonyo. Hay mga oripto taong talaga tapos dito magalian.
Yan ang ipanungan berkaitan agama Islam. Kailan nama isisan tanong, nama gariyan itan. Why? Kaisabot pa katuputan kaso Adam alaihissalam. So Muslim, napagari yung Muslim. Pagaringan so Muslim. Niyang panaliman, nagudinian, ipagdaray nun sa katubawin yan. Allah, tunganay ka, sululot ka, naling kapandaray nun sa katubawin ko. At nagkataon tanong, Gadit sekalian sangar ang buya na dalhin mapakapas. Why? Dalhin ko buti. Dalhin yung tatabang. Tingnan na, katintiman tama. Why? Katintiman tama. Oh, tidak mana to? Nagyan na, naknabagyan na kinabagyan na panduan. Kung agama Islam ka. Ayak panduan agama Islam. Nasuka pa ang buba, nagusukat yung tabangan. So, dinyan pa kapambukuran. Kung na nakita rin pagalingan natin niya, mukod pa natin. YouTube ka pa kaya. Lagi pwede na sa gulo. Kung dito na, foto na nagandang yung butan niya ka dito roon. Pag gumirang niya mukod man, na ay simpong yan na niya kalatasan doon. Nang po puta, sabot sa kibuta, sekalagid na, natagid na namukod yung puta nga. Dinyan po pa kayo ang sumpagan niya. At taqwa uhahuna ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ini ipagtuloy na lang. So tingin so taqwa so parang na sasagin niya wa yasiru ila sadri sana tamarrat. Ini so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyan kay arab diyon. So tingin so parang na simatatan. Sagin kay arab sagin niya po. Mawrid Allah taala. Kesanaan makatitiyo ko utaw akarataan yan. Juta bihas mimri'in minasyar. Miyakat ikot utaw akaratayan an yahkira akaw at inyan kapumpak ito at ipagarinyan. Pipikiran ka ang kupon sa ka na pumpak ito kasi pagarin ka naan magpupawin ka na pagkalakas niya pagkalakasan niya nagyong puta pawin ka. Ano din kayo? Sa tama pasanin ka kapupawin ka naging motok pawing awad na pawing na paginsang kasagyan putaran niya. Paginsang kasagyan putaran rarabukan. Uba na pawing niya. Dingan ito tumakan ko sa. Kasi bukuan nga mong karas, sige mo ta pawing yung pagaring ka. Why? Naskalaan mong buong pawing ka. Napankalakasan mong bugyang buta pawing ka. Anta itaw ada pawing niya. Mano ni pun puro-puro Anta itaw ada pawing niya. Sulang-ulang mga tao na anak pawing yan. Kapatid dito, nasa pawing mo ba, padaga pagaling ka, nasa pangin ka. Sa pangin ka, sa pawing mo pagaling ka. Nadinggan bumakan ito sa, nadinggan jawai, kadi upama ka, kupuan mo ito, sawai kumanaglataw, nagkakaanagan na ito, asawa-sawa niya nakamambugin mo ito, pawing ka. Mawari ito lang tayo. Kullun muslim ala muslim. Sulang-ulang mo muslim. Kung ipupan lang yan, kung pagaling na muslim, na haraman damuho. Haraman ka niyan, sukat na kanyang puro pagaling yan. Tanugin kayo eh. So muslim, kung ipupan lang yan, sige pagaling na muslim, na haraman ba yan, padaga surugo pagaling yan. Haraman ba yan, anyay asal tamu kung pagaling yan. Haraman ba yan, haramun so kamapian pagalingan ubanian saling budi yang kanala hadis na yaman muslim ma'arifullah mga muslim di ay yang kaya yaman kita no mga hadis na ayat na iyamit tuturuin na yung puto as-salam maad na yung puto as-salam kalilintan si pagdadatan ang mga tao. Ayat na pamikiran ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madagi ang puta mga widakan na ayam magpadan mo pagdadatan ng mga taon nagyang puto as-salam ang kalilintan. Ya padan uhad sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. At Nabi sallallahu alaihi wasallam at naman asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت
lahu dunya, rawahu at-Tirmidzi. Sanin sa tawag Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kapitan. Sanin sa tawag Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawag kapitan ado binintad si kudar payan. Allah. Muslim manusia mapaparati sa Allah tiap pitaan si kudar payan. Aminan isirbi ado binintad si kudar payan. Mu'afan fi jasadihi. Nada sakitnya dah tirunya dan sudah sakitnya. Kenapa dia makapagayo si kuya pitanya? Wah. Indahu qutu yawmihi. Adna tutkan yang si kusalungannya. Sama nako. Natlog iman. Tiap pitaan nak ditagum dia nak beli si kudar payan. Tiap pitaan nada sakit ragu demi ada sakitnya. Tiap pitaan na anak tukan yang si kusanuannya tapi tataman sama dia anak tukannya. Nah, ayat ini rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad hizat lahu dunya. Nah, lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang milikan yang dunia. Lagi kita pun yang milikan dunia. Semua ibn Allah mengakar ini na mga lalaiyak amang payag sa semata-mata na manusia na digubon happy-happy makadadaya umpama kamaputulun su as-salam gupunon magagyang puto as-salam kalilintad na donin mambukin at yung putawan ay mana to sa manusia na kailangan mapya kakawasan ka mapya pa ni kakakawasan ka mapya pa ni katagumbayad yung kutalawas ka oy na diligtad taro to pag yung kuto akapit ginawa o mapanahon at yung kuto as-salam panunod ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalilintad yang kanana kalima as-salam na ginampan imiyak pili o aputan alaw ya amatan Ibrahim alaihi salam ibetu si kumang muslim nya maratin millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimin so tingin so kita tingino amay wa si Ibrahim sa kanyan imiturkan at tingin sa muslim ayang arantan na muslim agina muslim na kinos siya yung kuta as-salam akalilindan why si kumyaw na yain na ang mawalis ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksi siya kano ang kalumabaloy saksi kung mga tao mga uri mo ng Allah ako kung nagkabing iman sudiking bulalan sa kindi as-salam si po aqidatul muslim na inisubukad ng tanong Rabbul Alamin kung yamarat kaya ayam mabali at inggrita di ikupurmata o mga muslim si kung di ka paka bubala ka nasussalam mabalak ka si pagaling ka muslim na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh why mana to sussalam ang kapitya ginawa kalilintad na siyartan napagpagyaw pa mong wa alaikum salam kami suka salamang kapit pagaling ka suka pakandulag ako salam si pagaling ka na wajibuto now panguron ka diyang migil putas salam kung panguron ka sussalam si kung salaw ka salakaw sirka namiyang bugin ka sumalabalas now pakandulag ka so kapakandulag ako salam si pagaling ka na wajibul ko ito ang mapakandulag agil ko ito salam tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima ayak ko makikiran ugoy at imbaran ko maniran sa ikupad na niran nasussalam ang kalilintan mawad na Allah ikikitap ka rin Allah ta'ala at yung putabalas ang yakap niya pintarap na Allah ta'ala faida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ang namin ko sunod si kumawalin niyo kumawalay nasalaman yun tigil sa mga ginawa niyo yun ko tigil nakformat at tigil na punsip Allah ta'ala akakamubarakat why yan ang ipagkuha ng tanong ang mga Islam kenapa
kenapa enggak punggugani? Paman ya ko makasih udar pa udar pa usala ko pa na bisud na ini kayang kadimuta pamintuan iran nga dagat sana. Ayaw kita akuan kapamanipan. Ayaw kita kapamanipan. Apan doon magawanan agama Islam. Na mako makasakit ko pamintuan. Mako makasakit ka pamintuan sa lakorka. Na pununutok ka sa makato. Pamana, assalamualaikum. Lupakay na sumunda ko. Uda pakasumbog ka. Natatargop man sa arang patarakan. Ang pagkakay si pangaling ka, sa itong maning ka na disumboyang. Natargo sa maarang patarakan. Asamboyang. O di pakasumbog na, panunutok pa pansikat mo. Assalamualaikum. Nakapakay na sumunda ko. Nah, jika dia agak kasumbagan kan agak gede kapas ini. Nah, mayang tokan sa limate. Nah, udah kasumbagan kan pada tokan mansay kata do. Nah, biro pa assalamualaikum na nagpakai da sumunda ko. Nah, udah apaka lior ba apaka tuloy ba na baling ka diti numberan ka. Uti mapya. Wah. Kenapa lagi do istay sa bugi? Si kumya mao na. Ayos pa iran. Doon na salam. Doon na salam. Namanya ko masagyang utap paminto na kapipitap. Kapipitap na di mamanipanin. Nama ko makusiringan yan. Na diritsudad. Ini sumakin nagyang utap pamintoan. Na doon na kasalam. Nanagyaw man nagyang kaya ikupulang bukan. Imumuskin. Na natigin na. Ini sayat yang pernah nagyang utap muskin. Udah kalau pun pagnaw. Nah, dia tidak itu kepakai. Wah, dah kata nak udas. Dah tak pasal lagi kepakai. Ubah tarangkau muslim asal dia wadah usana kesian ya. Ada mak udas, ada mak sadak. Yuto na siapa toko aurat. Omnya marah ti amang mama na gusto aurat omnya marah ti amang ulo. Taman si mga eskwela, mga murid. Na upamakas ka namin nga juga, may eskwela ka, niya ako makasawanay, na ay na makyer ka na di ka dirang ka. Di ka dirang ka, sumudsawanay sa taman sa di ka makasanan. Uwan, na pananunok ka pa siya. Assalamualaikum, pamako. Nabiyan di uming ka, umsir di ka, tinakautat kini si darag-darag niya ko ma. Na upamaka, tagsira makasapang sa urat, na kaya sa pangaliran sa urat nila. Bupul sa ikaritan ay eskwela, na diritsud na sumunod sa ubalay, dakasalam, nagtupakai sa lakaw amilin na. Nagtupakai kasasawaan sa urat mo. Sul, wala na nagtubaraw ka. Tubaraw ka, amay ka sa urat, iamak ang gusto. Urat uminga. Tubaraw ka, amay ka sa urat, mga pagaling ka, mga buhay. Urat ka, mga mama. Tadi-suntaw na niya kadapan niya ni Papa Agino niya. Igarapan na, igarabiya ka na nagyang putatur na ditutang balili. Na pagkasawa na Agino niya. Pagkasawa na nagyang putaurat yan. Na nakupamakas ka, na makumaka, amya ka pa, nanutok ka, namya ka sa lamtaman, namya ka pa galiglandog, namya ka sa panganin sa urat. Mga wari po nung Allah. Ayaw pa nun nagyang kaya agamatan Islam. Nasukip po nun si Salam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, Natin ayuhan nas, kay mga tao, at salam, napanguraw niyo, pamakalang tambali sa salam, panguraw niyo sa salam, wa at'im ta'am, na kung pamagalak ka sa pangalangan. Kasi al-arham, naman ito nakita naman magpapadalo sa gilya bulan Ramadan, na yung kuta ka pamagana sa pangalangan, o di nakapamamugay sa mapira sa pangalangan, nandiyan ka lang ibalas. Maulit ng taon. Why? Afdalus sadaqati sadaqatul fi Ramadan. Ayaw ko na makalalagin at kapanalagan na sadaqah sa bulan Ramadan. Maulit ng taon. Ito na ipandarin. Sumbatagyan ko ito hadith. Ang pangilay ko siko palilintan at tingin na wasilul arham. Pangaling gagawin ang pangaling ng sa mga kadulutan, mga tunganay. Wasallu billahi na panampay ang galot tingin sa mga sunnah siko kagawin at sa mga taon na ituturugan tadakulul jannata bisalam makasunod gano'n ko surga sa kalilintan salam
Ayang panunod aging kaya agama tanong ng Islam, nasussalam mga waridullah. Taman sa piyakali o agama, so mga tao di mangunaan sa salam. Piyakali o agama. So tao di pangunaan nagyang kutwa, kipuronin sa nagyang kutwa salam. Ayat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natigna inna ulan nasi billahi wa bi rasulihi alladhi bada'ahum bis salam. Ayat ko na naman baruan na manusia si Allah, na unang baruan na manusia si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sumya ini yang unang kiran sa salam. Mimbala ka si pagaringan, assalamu alaikum. Mimbala ka kasuhin ka, ipisuruta, na nang baruan na maskay muna sumalam. Yan na. So salam, mga waridullah, na ganang ihadap na punta yao Islam. Kailangan na makanggugayan si kuliw lupa at yung punta assalam akalimutan. Mangurit lupa. So Allah Ta'ala na pitir Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. So Allah Ta'ala na ayaw yung pananawag na susurga adar pa akalimutan. Ayaw yung pelulun agama ng Islam. Kadang-kadang orang alamin na susurga adar pa akalimutan. Napad sa pagpusan ang kalimutan, so kadang kapasipo kasasari na kadagdag na. Kailangan na sa kita na mapakadayamang tanong yung kanang akasasari na musukat kadagdag na mga ulit ng Allah Ta'ala. Mapakadatanong ang yung kayasawan ang mapapadalong sa yung hindi na mga ginawatan na musukat. Why? Kapadanan sa salam, malagyang kutakan, sawan. Mapakalatalog yung kayakuan. Mapakalatalog yung kayakan na nagusos sawan. Ang mapapalagang sa yung kaya ginawatan. Dito maka pagtupas kumadal pa. Tanong mati sa sawan mo tanong. Na upamakamadala ng mga ulit ng mga tala, kung hindi ginawa itanong, na miyaklim tanong yung kutas salam. Mga ulit ng mga. Kailangan na mapapalagang si mga bisip katawan na bisip kadagdag bisip. Kusikong kadaglan, agyang kanana, mapadan mo lagi ang puto assalam, mga orito ng Allah. Hiyaram ang Allah Ta'ala, hiyaram ang kamatan ng Islam, so kaparinibuay, naguso ka pa magkupas, ikong kapakiparinibuay. Haram! Hiyaram mo ang kamatan ng Islam, so kapakiparinibuay, naguso ka pa magkupas, ikong kapakiparinibuay. Ini sugutan Allah Ta'ala, si tanuman tayo. Mamagpupan si kumapya na usutap niya. So Allah napitir Allah Ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Pamagpupan si kumapya na usuparat niya si Allah. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Na ubang kanu pag-isay siya na pamagpupan si kumapya na usukapak yung pariboy. Haram mga Allah Ta'ala. Para nitapal ka diyan kanan kapakiperdikoy na ayaw pa muna ang tanong kung mga dua tanong na musik mga dapat tanong na supaya doon magamatan ng Islam assalam. Yan ka na ginawa subuhi ginawa manusia. Ini sa pare na gina nakakambubunuan. Paparinipi kaya di bud malabuda ka daw isa si puro pagaringan. Na ino nang piyaka haram mo kadlan tanong kadiso ginawa manusia nasa sakaw na namin Islam sa sakaw sa tao apakaragiringen so rugo pagaringan ang Muslim sa dinyan kabugnaran napakaan nama katalan na sa jami'an naman din o binuyan so kadindan ng mga tao at yung mata kasala na bulo na saka kung layak lubayan na bulo naman suka tagilagyak so naging isa-isa natin kaya mga kutkuman yan mga kutkuman yan ang mga yung kaya ko kutkuman na gindoeran why? Nadiram punungan serempang kiran kas sumadap lakaw mga mupari na yun ni kuwan na yun ni ayaran pulang yan na may rin sa social media na mata ang naging utang mga wata
Wan. Jangan magbumoy wata na pagbubuliran sa mga kuan na pagpulang beruseros. Pagpulang-pulang. Agyang ko to madakla ko, madakla taw. Ama dito na angyas. Mga ortodong tana. Ini sugu o Islam so kapia aparang nakapakindudulo na si Kuriwoy. Bis mo riwing gagnain na patuterka. Nagyang ko to kapaka diyan ko to kapirpingon. Wan. Ang kayo to division way nakalo na makapangandun sila si Ikuto aniran. Na magunggunan ang inuran si Ikuto papananimot. Na kasaparan niran su ginawaran si Ikuto. Kasaparan niran na ginawaran si Ikuto. Diyan di freeway si Ikuto mga Muslim. Mga orit ng Allah Ta'ala. Ayakatir Allah Ta'ala sa Quran sa pantag sa kanya kapipisi ko riduay hindi pun ginawai at ginapakita dati bainaka o bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamid sa mutati wallahu ta'ala na su'al na ridu kaon na ka'annahu waliyun amin hamid na kung yung kasanya na daki ko ginawai at dito malis yan ang isubuan bertanong ako Islam. Di amay ko siya na miyakap tiap kay kapag induduna kung sana ko naman si kuribe ka na ipaginuntulan ka tiap ka nagtubalang kapag ay amabali suribe ka inabanga ka ng bagari at dito o pamakasuribe ka na pipi ka na sudang-ulang pangalimdolong ka na usap pangalimong ka na hindi pa paraburan siya naman yan na kapag kaya kaya puta ka rin mo niya na ka napili na yung puto kapiyang ko ni bibir na gusto kapiyang ko ni kapaking dulu na kapag kaya kaya puta rin mo na ng baloy at inabanga at ito inabanga mga orit no taong tala madaya sila man na kung siya na ano ko minalaat na tayo ubar ka no mga gawin din so rangit si kung pagtaw sa inyo ka pakapagtuntunan at ano na Allah Ta'ala sa inyo ka pakapagtuntunan paginuntulan ka natin Allah i'adilu huwa aqrabu littaqwa paginuntulan ka natin Allah Ta'ala mata-mata na sa paginuntulan na ganyan maranis ko kapangunutan o Ibn Allah. Hai Muslim, mata-mata naging kaya as-salam. Mata-mata naging kaya as-salam akan dilintas. Dinig ke mata na, nagbudi ke tanto, udi majun suti dua para tiasi Allah. Dia yang ke tanto yang kaya as-salam naging ke tanto, udi majun suti dua para tiasi Allah. Agi supara tiya na sekali ni papakasulog na di mapapakasembia agi utah mapni Abu Sumarata so onton Abu Suriban ini ni mapakasembia agi utah kapanginuntulan ng suka panalimbun ni sabab sa kini as-salam kanilintan na mapapagulog-gulog na yang kutah panaguntang ng officer katawan na mapapaka ipuroy na yang kutah simalaw na may kumayan ang iyong utak kalilitan na gusto takakantak na nangulit Allah Ta'ala may sabab sa kirkay ang kalilitan as-salam ang panunod ang iyong agama Islam na suka kaasayan sa minggulan ng sindong paratya na niya Ligtas sa mga tao, na ayak sa urinan na yan po mga putya, mga oripno tao talaga. Sa mana yan, na alas nyo sa mana yan, na hindi mo na mawalintan saya, na kaya benda yang mafia, na aya mapapakilintan, na ino umay ito niya pamagusitan sa kaya al-Islamu dinu sa damin, wa amin, taat na kajuta yung ano na isa loder na nama mapamunaya ada tanong ko mamusi ay niya pa mamusi tanong na kaya as-salam na kundi yung mafia na ay mapapakilit tanong na kaya kapatan na itanong mapamunat sa siya ito kayo yang kadino mamusi sa kauras ako sa 10 minutos sa minit akan balasan kan Allah Ta'ala sa dia kadang sa mga putya tariman niya na yung mga puasa tanong tariman ng Allah Ta'ala yung mga puasa tanong
disampaikan sipo pada Ramadan. Insyaallah saya dapat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Marayat masanggo dagi ko to apakagara akin ko to alintano ayam pi ay pagintawon na so kalilintad itano bakalipatan sigo ka ubit-ubit tano sa giyang kaya dunia na aya din ama pi ay pagintawon tano na giyang ko to salam agyanan so kalilintad sababro tumugalintano sa giyang kai panganangkan obadan ayat pagpapawkit sarapol dia miskano kebugan langon kaditano makapasad sa mabas alungan napakawkit ang tano sarapol sa di mo di mariparan bagi kaya kapunuton na sumangalok sa mi mga pagaryami sa di pagkakuasa rapon nanay no kamapitapman o di mapagkakuha na kamotode na mapitapman di ka nagkudai sa pag-asa sababro aya paganay at tawag namin si amiyang kakuha pagkakuha sa margas insyaallah na sumiyang kakuha sa number 921 ada ka bayaw ka sa 5 sungano sa iyo ando to so atay margas next number tawag namin saya sumya kakuha sa number 766 ano to? Bayaw sa 5 taro sa sungsit kapiapian niyo so pagaritan laki niyo na talong bugo ikatalo rapol sa magas tawag namin sa mga kakuha sa Romero at 382 ada ka bayaw ka sa 5 tinag ka anamis ka maylay 382 pataya marani last kumargas sa giyang kaiya paganay ang mahadara tawagan namin niya kakuha sa 450 bayaw ka sa 5 kasos to nasa ka na dito kalalan at nakatawagan mo sa kaya ikaduang hawin inshallah napakabang talaga saya tanong mo sobre ano sa sobre ay nabukod dito public namin you can put na mga ko din sobre saya ay makapopoon sa barangay Madaya aking kaya sobre kami matuwa prapodan baganay at tawag namin na 830 ano ba bayaw ka sa 5 ano ka makuha sa free kayo ni makuha ka makapasad ka nun na panaros ka din sa super mamasa ka sa Marikasta ako gulo Masya Allah ikadua sobre sumya kakuha sa number itapman 831 ano ka bayaw ka sa 5 ano ka makuha sa free ya namata nari mga pagari ko na mga dato tunap mana ini aapi na ko siya naman na rin na kaya tama na rin mamatano kamay to tanong yung bilangan pangimbayin ka no ang tanong makada ka na
Mereka malada kalau budi dengan tanu, nama tanu maka posiran. Last rapor kosobre sagir kaya mengatar awal 686 atau nana bayar salima. Budi saudara masak nama ada tu ya. Bayar salima. Isa 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
4, 6, 8, 6. Turun, yang masaya no, 5. Onte kate driver. Nah, ayat ko na rin. Ato na pembayaw to. Ano to? Kita pembayaw? Ha? Apa ada? Apa? Tunang utang pembayaw to. Ida nga pembayaw to. Ano to? Anak pembayaw to. Kau kuasih. Kenapa? Yang masuk. Anak mata. Diurin ada tanah rumit makasakam. Mga pagarip. Mata kasakan na yabot ti musya ira ka kana pangibig tanah. Ano makadakan? Sabab raor umumnya taman sarap peletano. Insyaallah dikanong ko sa pag-asa. Ada penalamba, kalau sumber pantasan kayo. Insyaallah prapulan tanong masay ko kapasan agil kae ikadua hadir tanong ipaladamir kano. Agil kae ikadua hadir tanong. Agil kae hadir tanong na. Si mabuhay makabulan sa agil kanan ang coastal area mana sa Tugaya municipality. Masyaallah pada penai ko mga guruta ira manari aya raramigan na sumanga ulama na ditama mo din ya ulama sabab saya katawa kanon na didin amya kasong siya ba digatawi way na kay sabab koron somyong sopusuta way mananian nakapaganan sa ilmu agama na namun tasiran katawan namun katawan tasiran mambo dasar kau aroma kisah Rahman Mustafa kata guru Sumai. Dio deh. Dio. Dio. Yang na itu sudah dibuang lagi dan lahan buhay. Buhay. Kapag nandito naman ito sa mga games, kapag di pa naman yung sa kamao. Kita na. Bismillahirrahmanirrahim. أحمدك ربي حمد الشاكرين الذاكرين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلواتك ربي وسلامك عليه وعلى آله وصحابته الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
faja'alnahu haba'an mansura. Wa qala aydan فَلْيُحَذِّرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Mga bangun sami balasan kanu Allah sama ada kelama piasin sagian kaya kapakadadar payu sagian kaya kadilimun kakatawan akan lagi na mararasay kanu kapagadayrun na gimana rin kaya kauntud sa malumabulong na karma sayan nanayno ka prasarasay ka kaayang ka di karasay di ka prasarasay kaayang ka tiarasay yang kaya gugudna sa yang kaya orasimanto na ayay niya mababalo ya maubuatan nagyan kaya mata yahditul amal ayam ano to na anto na uno na oras ikakailang o aman inuak na ya Peteru ka ileniwan yang kaya kasasaga dari kaya Ramadan na dia ini na oras tanwaya amapia ukur tanwaya amala na yang kaya kasasaga yang berketano na umani isa na panama-namar sasaden sa dapat sa akadak kegaganian kung mga simba ko Allah na panamarinian kaayang kabasong Nabi Kanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasusunat kasiki na ayapan tagyan o salakauron na ulan-ulan na parabu nasusati man siya parabu na ayapan tagyan o salakawa ulan-ulan na 70 parabu o maka maturdungkang makasimbayang kasaluhur sagyang kaya peninday at 30 gawin natakapang kaso 30 aluhur sa 70 takap ka 2,500 aluhur pagkatag paniman 30 natakpangan sa 70 kaayaan serian na 2,500 ayamana napanapalayatan ng hukum pamili sa mga tanong adita ng pagkatarot ko namiyakaw aging kaya Ramadan sa keruto pa niya saudara datang umatarot ko piko di tanong kapagintaw o di tanong kapanaguntaman sa simba ko Allah mga pagariakan mga babayakan mga mata amin ukuraya amala kadita penggarang turan yang amay ka isa Ramadan at 2024-25 na batong kautan ukuraya amala
Anna tutul ami adu sahadid. Adua katau mama. Amarna namanya Islam. Namanya nama wafat su isau. Na ayat liau isau sakya wafat yang namanya asarabun. Na su isa kumana subbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini benar dia mutua dua kata. Apa-apa yang dia surga. Na ayamiau nama surgaan na sumiau lima wafat. Ini seiranku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Rasulullah, antuna isabab. Agian mutua dua kata. Na parangan agia pagi senamiran. Namiau nama wafat agian mutua Isa. Namiau lima wafat agian mutua kedua. Na palaya sinar niya kasurga o kaya niya na makasurga sa kasurgaan lagi yung punta niya lima wafat. Ano yung isa po? Ayan yung isip ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigin na niya yung punta niya lima wafat. Nangriya ko ito Ramadan. Na ay katakan na mababaanan ang mga pamkasan. Si sagian kaya kang muda kusang kaya mau akan antuna na oras ikak kebina sau aman kau bisa asitu namanya tidak sagi mudah-mudahan terbawa di muka tagianan ikak sabab kang muda kusaya antuna na oras ikak kebina sau aman. Na ayaw rasa kakabinasawaman na telwa sabab. Yudi para na. Riba tadiyang mutuat, tomat na di mutaman. Ayaw ibarat yan, nasukang belay. Yang mutuat kang belay, na igira pong belay ka, nasabi masa, kana ang kutap belay ka, nakapunda kutap komisyon yan. At napakito nakaapi belay, agian mutua miyaw luguna siminto na tumanaya mala nag-umilay ka sabab sa agian ka iyang bangunan kami akalala dia mutua munarami sa tugaya na milay niyo ang utakala yan nagiyo mo muta kondisyon na ayaw miyaw luguna siminto na sandi bukasak na kagiyak kumaka atau ini ba na makalipid o lupa na dumilay na miya mo sa sumangada tigira na miya da susang ibubasa ko asiminto na ayaw ko milay na bidudugar ang mga putaw ngayon na to nakaging mapurap bilay niya kapurpura tidak pagatindig na ayaw dapat nama puro kaamay kabiyan kaya tumadungian na bener ba na malubog voucher nagiana isabab aya ka pagkabina sa amal na tumadung o amal na riban aya maana mo ta tumadung na sulakida so panarima ko to ataw kedua apa kesababan saka pagkabina sa amal na lifawatu syartihi maadaot mapupukasun mga syarat akatirima sa guta mga amal kalangon lang na pagapalayan na ad na requirement basta pagapalay ka na ad na mga syarat kailangan compliance na guta mga syarat pagapalay ka sa gobyerno pag-apply ka sa opisina, pag-apply ka sa kapangali, sa abroad, na atin ang mga syarat akat isubuan ka. Na upang pag-apply ka sa opisina, na atin ang malalabat sa kutuwa syarat, akat terima opisina sa apply ka, dan diterima.
Nagianan kedua apa kesababan sakap kebinasaan aman. Ayatin akan kekurangan nasu syarat akan terima sanggup aman. Telu nalidaya itawabihi wa ajrihi. Ayat ilan nasu balas. Niaidan subalasan kutuan lebek. Kakak gila yang pandang gilai supaya kabinasa sanggup akan lebek. Nagianan yang telu kesababan dia nanti telu ukit akan dibina sau aman. Dia foto apa na nairon nang kupudin dan wang ayat petetiman ayat ibat nasut toman ng aman nasu akidah. Su akidah na ayat nga yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumadang akidah na 10 Taruh di niwaya 10 at tumadang akidah. Paganay sa kota 10 na so 5 rukun na Islam. So syahada, so sambayan, so zakat, so puasa, so naik haji. Ikadua tumadang akidah na so 6 rukun na iman. Kaparati aku Allah, kaparati aku mga malaikat, kaparati aku mga rasul, kaparati aku mga kitab, kaparati ay aku alungan na muri, so kaparati ay aku ukuran na marata, ukuran na mapiana, pala yung Allah Ta'ala. Sa manuto na 5 na umanikasan, mga 10 ako siya. Ando na yung 10 nasusati manarukun o ihsan, mutakapiriya. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sibuk kaswalla saya punta la kasibuk ka Allah Taala na isin kau pagilay sa Allah dapya di ka pagilay sa Allah na swalla na pagilay kanya. Ayat dalil agian kanan asa pula nagian kutua si kumasaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahadith kedua sang kutua arba'in an-nawawiyah uta kurti hadisah nang uta hadisah kedua niya kau masak katawa mama makitimu sa Rasulullah sumanga subatian na niya kau masak katawa mama niya kay tumi-tumi bag niya kay tumi-tumi mu niya ka puti-puti bangkala na niya narus punabi na miyuntod na initok riya ng bala anab yun sa bala al-punabi. Nah, kaya pertanyaan Abu Bunuh Nabi. Nanti na ya Muhammad, ando na Islam. Nanti guna dia kata Islam. Yugo dia na tali masusu. Nanti ginaan, kumihagira mo tama sadap. Benarkah? Anaknya kakiro sumara fa'ajibna lahu wa yusaddiquhu. Dia memesak kami yakin ini. Anaknya kapan nih kajian katawan? Anaknya kasulit. Anak yang pakai syariat tak pengira benarkah? Ingira foto atau na ayat kali ini dah pakai syariat na sembel no pia kai syariat dah pengira hidup anak ni katanan. Oke kali ini dah syariat itu kami kai syariat na sembel guna bina tidak benarkah? Manu pia kamu mesak wadah pakai syariat. Nanti bila Muhammad tanto nolong iman nanti guna dia kata yugo dia nang tanam nanti kita benarkan anak yang mau sumanga sobat tapi aku mati royan itu nanti kita Muhammad aku main kapia anak guna dia al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sibuk kasallahu taala sa ayat pikiran kana pagilay na kaswalla na apya din ka pagilay kaswalla na pagilay kanya. Nanti nama dia. Nanti dia pun tak perinis ya, dia kasulit. Anjing tak pernah tipu bagi. Iguna dia mal mas'ulu bi alam min as-sa'il. Antara mapa sangi peminis usi peminis. Namanya apa sama sahabat. Anu barang jika pada sumbata, agim kaya Tuhan tak tahu, sangat tiru. Agung menyerwangnya dia kaisir, dia kasulit.
Aalmi ka pun atin gubantu. Na tiguna dia antai mapasan ke begini sebusi pegisian. Nanti kena anto na mga tao sa bangki. Na piano puno nabi, mo ta mga tao sa bangki kata-kata. Kagi mapanutulian, tomini kerasian itu na beliau. Dari panilu suruh na beliau. Niya kagiraw Rasulullah ka Umar, ayah Umar, katawan kalian tamu tak puningisi. Ibu Umar Allah wa Rasuluhu a'lam. Suwaki suwallahu ta'ala mulusiyuk jadi mata orang. Tigiana huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Diutuaki si Jibril. Amia kau mar kanu ka ibatin de umiar kanu agin ka agama niu. Nagina ni dalil sa ayat onayan agian kaya panarima akore yang kaya aqidatul sahihah na 10 abu 2. Nah, umpuna na adna makibangun kaya ibaratian na isinaging kutwa al-imanu bil qadar yang kutwa kaparakiyaya aku ukuran ay gilakuan na adna pagirawa ang tunad na riyan adiya po na disumbayang nade din kami akar berdena kau yang benekan ada kasumbayang ay uy nama Indonesia itu tadi kilay sama segitu nama pihak kau yang gilan ang tunad na riyan ikat ni magaluyan sama sedikit na sumasakit din na ulutah mata anak ini ayat-ayat katawan tak mati simbana dan layon mapikir ginawanian na upuno to ayam mapikirun tau nagyang punto akapak kadagdamian nagyuto na kurang nagyang punto akidah niyan na malulun pagdinalin nagyan na ayat Allah sallallahu ta'ala sa Quran nanti Allah Ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura impugayangnya tibu Allah sumiyang pagamaliran nguta manataw amal na amay kamay mayra naging kuto amal namin pikiran nambelui namanya di Allah Ta'ala pekasamber namanya dia kutu andu samia pernah sakit muta maleran ayam mana itu nariba kesopan narimanian ilai man dia kaya akidah na dia itu unaya na dia kaya kita di kapanan orang Allah Ta'ala nah ada amanararat akidah yang kaya akidah na anararat dia ayararat dia napak na inugiyang kaya patiman na may lain kasang puto tau kang kuta panarima kuta tau na kuri pagano na ziyadatul fil hidayah dia kuta turuan yan na pagkumana pakintay ka pagterima sa pagkumunod. Ikadua, na tathbitu alal haq. Diyan po tahu ama begini akidah na dikay ka sangkuta benar. Ini yung menarik. O ba kabar kapagisiran? Ante mana yonon? Ikatakas sendirian kasangkaya benar aku dia ribet. Kamu kayak pagisirkan? Ante mana ikatakas sendirian takut hak Abu Subatin. Nah yang katakas sendirian kau, nah isin ayat yang kaya bubudan, Luqmanul Hakim si kuatayat. Adna katir Luqman kuatayat. Tiga naya bunai. Al-haqqu huwa tsabitul baqi. Ayat benar, ayat muntala benar nak padekat. Ayat mupelam. Dia mana pun tahu nak ingin mata tahu sangko tak benar, nak dikeli. Kaki kata wanita sekalian benar.
na ayat ibu Luqmanul Hakim kuwata yan aribat na al-babilu huwa zadul mutaghayyir. Ayat aribat na giyang ko ta pagkalinalin amaga po kakidarian. Ayat ini na dari dia na ko ta katiru Allah Ta'ala sa Quran, afa amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayanqutu fil ard. Yang kaya mula-mula ko kanudan na mago ka kedaian na giyang ko ta pegang gaya guna kumadak latau na ayam pada ketali gelin apia antuna de na gelebak na ayam pagilayan ka sa giyang kutu adi gelebak ayam gelebak yang ayam tindian na benar na dipika sangkuta tindian kakak sekalian na ayam gedemianon na upama kasih ke akhir saging kutuan tindian antum ini benar korek tindian na benar na itu ka surga iyan untuk nabi di sabab adinya kakek saging kutuan benar. Ikatlo arara daging kaya akidah na sawabun fil fikr may lain ka mapika pamimikiran. Ikapat na salahun lil amal nang wala panggulaw lang yan na pegang gaya guna. Ini man dia mana mutakian bila Allah Ta'ala sa suratul asr wa amilus salihat. Nah kata kenapa ya pikir Allah Ta'ala wa amilul hasanat. Kata waniwan tunain bida na salihat abu hasanat. Apalah pada yang mati ya? Ugai nasu hasanat na ayama na hasanat na mafia ayat pekakon sabuna nasuni gede beku. Na ayat salihat na mafia ayat pekakon sabuna nasuni gede beku na musuh salah kau. Diun kiau sarawalla sagi kuda tidian a'illal ladina amanu wa amilus salihat. Min gede beku samafia. Na diun kutua kiau sarawalla sang kutua besar asalihat. Na lamun damuan apakah dia guna apakah dia guna sa ginawa niya na kususala kauro. Nah ikadua tak pakilang o galibag na igira dia puta syarat na niyada nasuk ayat kata terima o galibag na ayat syarat yan na talo ang kata terima niya pada nayon at gisagiyang mo at talo na ang imanu billah para tiyasin wallahu ta'ala ayatin ka di kang galibag ka sagiyang mo at galibag ka na para tiyak wallahu ta'ala. Ikadua na al-ikhlasu lillah. Diyan ko tanin kanikan galibag sa diyan ko ta galibag na ikhlas wallahu ta'ala. Ini man panutulan akan sekanu sa diyan kapag ikhlas. Sisa si kumasa o Abdul Malik ibn Marwan. Si Daulah Marwaniyah. Nah, so Abdul Malik ibn Marwan na ayat ini anak komanderian na suata yan. Ayat niyan pakapanguduan ko mga mujahidin, mga sundar o mga muslim. Aso maslama ibn Abdul Malik. Atas yung wala na sa timanay nakagayat tabiat umiyang una maawi di agama na makaw masiran kuingit na aya ipendulu nira na su Islam na upag Islam sumangataw na matiya na upag Islam pag-Islam na pagkamugay nira sa buwis na so di pag-Islam di man magay sa buwis na diutoy magipido asirano. So kaya pa may rasa ko to ingat na at naman ang tawa suminibay di pag-Islam di bagay sa buwis na sumiyong sila sanggot miyak kala na akuta na miyak kapuro po ipumpaw miyak kasapuro ako di magawi na sisir ko nun sila mapaslaman agos mga sundalo mga muslim
Sisa otak kasih sirkulo ako mga tao. Na sumas naman na miyata ko sa Ginoo niya na di niya kasundan naging ko to amana ko ta. Na ayaw din di mamimikiran. Anto na ono ni suwa niya. Ayaw niya pikirian na sumo niyan sa isa sangko to mga padiyan. Tigil na sumpati sa padiyan. Na makaw pa ka sa padiyan na ayaw ipaninisir ka na anto na onon yung kaya si sirkulo nila anto na itagitian na alpo ka siyubo yan na anam yung man sa padiyan sa katawa mama na inisir niya tigil na din na rin na si sirkulo na niya kuta anto na itagitian na nanakuta ni kesultan bagian na nakapuro yan tiga dia kutua mama muta tahu sang muta ingat adia dia tigil dia mana kita anak kuta na adna mata takun sadida na mangimburnan na miyak kata na anak tiga na imburnan na dia tiga na dia muta imburnan na dua timan senaya ngoto tiga na amay kamakau maka sang kutua solat na nosaka tau na makau maka sang kuta senaya niyan na so tampar sa kawanan na upama kamu kita kaun na ayat timbuat teka na giyang kutung paintawangan na nakuan ano rin iba na kota na runat yan na ipapantag ang mutuwa kuan isaw diyan na giyang mutuwa tampar sa diwan na dito at pagiliw na diyan na giyang kanan impurnan na ayat na karatayan na lang wa na marsi kami ang magiging nasan pengaw kita. Anak tigina, o papapasunod ka. Gagagaw sa kataw, anak tigina way. Asal ayaw mo tigina di gagagaw sa kataw na uban ditindig. Ayaw tigina kesuayan na malo ako na penula. Nagyang kutwa sa kataw kung mga pagtaw o mas lama na piyamin kulian ko dito. Nakagdi pamimikiran ng mas lama. Nakagiyaya ko na amya ko ang kutwa sa kataw ang mga andowan na tigil na ayat tigil na kata sabihin ka na imbulan. Kata sa pagkiyukiton na ayat tigil na kata siya na usul ka sa kataw ang mama na ayat ikisampay niyan sang kutwa puerta na diyan kutwa ato ni ba na kuta na sulat niya nakasimbuyan sa isa na ayat ang penoman niya na nagkamata sa sumo anak yang atas yan ay bunan na piano tulang kota mama piano tulang kota mga isa asunderu maslama kumaslama na piano mimikiran maslama na kadir gagawin ina tinimu yan sumanga mama niya tigyan sa kota mga mama niya na ilayan niyo udah bisa sangi na uman mamagisi ka no na uman isa na sa ubay niya na inisi niya antawa agi kitab itu mga sukban antawa na miya magisisiran kira na dato dia bisa sangi na tigyan na kami dia bisa sangi na andap terumpunan kira na turun ka tigyan na diyan kaya uta asisir kuluntan na kati suka kesundirun na ayat tigyan na pemeningkorkan na umay yukir na anday perkara tanongin niyo kaya ikhlas anday perkara suatu tigyan sa sakataw na sulit kaniya maka sembayan tayo sa Aisyah na sulit kaniya na amay mo di panasubo na tidur kami sa hanap puwertaan na susulit ko na amay kumakambuat sa kutwa ano na iba na puwerta na diyan kutwa kuta na palakaan niya na terkebir na takebir sa mga talo na andun di kapakat takebirian na lakay niya na asumul na kami nanti yang sa katawa saka lagi datu nagiyan ko tuwa mama na ano na iba na kuwan so tiga bahasa Arab barang berpulak ka mutuwa mama api dilisah isinangan na mga pagarita sa Filastin mutuwa
mulakam muta pipilsan yang nak budal dan nak buat kelai nak mata. Tiga nasakan itu tu, na tiga nana. Na amai kagagaw inakat magpudan. Kagi sa gagaw inak nari paraduan. Kasumendan ulit sa kuto ako tak nakakapota. Na sumiyong siranon nagima mo nga sa kataukiran na siyulakian. Na kagi ako masulakian na iyan na mo tuanduan. Amakaw masang kutas na iyan. Adu elalang nasi kumagukit ko tampar sa kawanan. Namiyong kita ko tampar sa kawanan. Nakali ada pensu kamagin sumulun suwak tua subuh. Namia ambut sang kutu apai tawabian kutua. Ando ini ba nakuta nan ligaan yang natumia takbir nakagi kumaka takbir nasiagung buat mga muslim nama penutup kamaka sumaslama abuso mga sundarungian sa giyutuy kia pakartaban umaslama ibnu Abdul Malik nagyang kutua darpa asyundan nagyutu Konstantinia adia Konstantinia nakimanto lagina nitong betuan sa Istanbul aginan di kapital Turkiya ang gugu nedatoan yakinya Presiden Recep Erdogan. Nagyang kana Istanbul na ayang arananan na basa mananan ay English. Ta ayang aranan kana Istanbul na Islam full. Ayang itusuran sa Istanbul na siya niya Muhammad al-Fatih. Kung kaya niya yang sisa anto na iba na Konstantin. Na inang mga duway tanong na kinuwera so Islam pun na Istanbul na imanto namin isampay sama sa imanto aayang aranian na Istanbul a kapital at Turkiya aaya presiden tirong imanto masa na siya ini a presiden Recep Erdogan naginan nakadiyan po makasunod sa mga Muslim na sudah makaurang na niya patayran. Pagaganda sa miya kataban sa mga Muslim. Nakagir ikadulugawin, agagawin na tini mo o mas lama sa mga sundero niya. Higyan na ang tawa sumiya ka sunak sang kutakon, imbunan del napkeru. Miya katalo niya no tumatero. Anta sumiya ka sunakon, del napkeru. Anta sumiya ka sunakon, del napkeru. Na tigil na kagi napkerur kano, na amay ko loo kagawin nakapiso begiga no dato sekalian to na pagarap na karkano aswaki sumia kasunap ampipilas si sagian kutua imburnal asungrak kagia ko bibita da turugaman ataw na miya tutok supay taw ko mas nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Tigil na ba sa kaso niya kasulok sang tutakuan imunan. Tigil na dato. Susuko na ko niya. Nagkana na, nato na ikuha. Ato na ikawasan niya. Nagtigilin, asar ko na baguy na kaangkaya talwa syarat. Nanunur na. Tigil na ito na talwa syarat. Tigilin, apaganaya syarat na amay ko isurat so history sa Konstantin. Nagyang kanan asumyunak sa giyang kanan na imburnal na ubang kasuratan so history so ubang kasuratan sa history so ngarannya. Nabi ko mas lama maluda na. Gina mo ipagninya. Gina ni paganaya syarat. Dingkay surat so ngarannya sa history. Natigyan na ito na isuraton. Natigyan na ayat ka isuraton na sahibun niqab pipilas sa mama o di na rajulun mulakab pipilas tinggaw ni surat tangaran yan natigyan na way ubagin na muna tiyariman ano na ikadua syarat natigyan na ayat ikadua syarat na amay ko nakapamagay ka sa mga pamamagayan na ubang ka pakaganto so hindi magay ka sa ipamamagay ka kakagiyas kanin niya kasulak sa utay murlal ang kaya sababan sa kaya pakaapa sa mga Muslim na upaman na pagkagantong na kao
Paano ka pagkata Sofia? Upama ko pagpagay ka, nadata-datar. So yung pagay ka, kung tugal ini, na ikaw nibigay. Nanti gumas nama, umagin na muna, mapiyak. Tiyari makan, ano na yung katalo? Tigay na gila ko na kaya, penunutulan ka, na amay ko penunutulan ka, na ubang ka pumentuga. Tadinya nutuk kabaya, nanti gumas nama, tiyari makan pun, nanti na tiyari makan na penuh syarat. Tiga na kuai, na tiga na dato ka na ubah ka nunsia, tiga na kuai, tiga na sakan susumyo lepon. Namanya kadiro sumas lamaskan, tiga na kuai sakan supipilas. Pengening korka ubah ka surat musungana akan saya histori. Ngana teluk di mana piang ini akan nak tarima angka. Ileni mana pagaria, adian kaya pun dalam mukhlis, dia kaya tahu mati kelas. Dia kaya mati ikhlas atau ada nama dari sifatian pagana sifatian nama la ita demo kualla dia kota tadmian kualla nama la igira muntod na pugira wa astaghfirullahaladzim uli ila Allahumma salli ala Muhammad petasbih lalayun kedua abun tanana nama ikhlas. Nama apa sehingga bertiasa Quran? Sama nih. Upama ko kumagisi itan. Iman tunai kasapuluh abu teluk Ramadan. Upama ko ibu saya pakai isi. Premiuman. Antau non iman tu ayat kata tamanan udinya jika teman tak kasapuluh abu teluk ajus. Abu ni malam tak pernah boy usah di mana? Boy, benda malam sama ni kakek sifat tanguskan. Naik no kafe di tutu kafe di mana mana premium tado ya. Kebagaiman? Sama lain orang Isa, nak pergi sini lagi nawanya. Ika sapuluh abu teluk, gawi nak kia sapuluh angkau nak abu teluk kajus. Boy. Iman tu akin apa yang tanong maka kekailangan sa ikukumang Quran ini. Nanti mana yang unon? Isa ketaman ini kolong sa ikukumang Quran. Ada teman-teman sa Quran. Kalau di mana paling dia na? Dari mana kata? At dari mana sa hukum mana ada teman-teman? Sa Quran. Dia suman. Na ayam yang panutuliman tu. Na dia sumal na ayam makalalangagun sa Quran. Mga iteman na mga tao. Ayam makalalangang sa Quran sa sumal na isa ka milyon na manguda. Adiyan ko to isa ka milyon na manguda. Nagkagagayran abadian nilang sa Quran sa betoon. Ipun sa kula o bigyan pinas na pakapulmaningan sa Fatihah. Ikadua na ipun sa Fatihah na pagkatanaan sa kula o bigyan na isa ka milyon. Ay dapat din. Pero yung makalaan sa Quran sa malabang. Naku, malungin na kidali. Mabubuya. Nadinilun pa ng sering. Sekalun niya serun. Ira kataw. 2 kataw, 3 kataw, 10. Nah. Malu di mana ini dia? Kali dia ya. Dia nanti saat kedua tos sangkut atau mengikhlas. Malaka penabani sa Quran. Kaya ini man sumangalo kustano. Ayawara anu mga lukas napaketama tiranso. Tutulan ko Khalilun Nasir. Aku siya niya si Hamudi. Amagan tos kacapte. Nah, niada sumangalo kustano. Apak teman tirang sumasiran. Na isang niya kasambitan na yatabat na nabigan Quran. Antunaw naras. Pagariakan. Luksakan. Babay ko. Ikarintang ko. So kapag atamat ka sa Quran, naasin ka na sa hadapan ko Allah. Makauma ka sa hadapan ko Allah. Nagyan ko takya tamatan ka ko Quran sa gina Ramadan. Nagyan lakumang ka sa hadapan ko Allah Ta'ala. Nada apa ka klaim sa gina ko tuwak kamapiaan arwar kapagariakan.
Kedua, abun dalam putamang ikhlas atau nasi siap penian somang anggota iyan sangkutan mengakam barang besar. Somatanian, sombela tangilanian, sombela alimanian, sombela skinian, somang anggota iyan nasi siap penian sangkutan kadustaan. Maka umat sa hadapan ku Allah nagyang puto ang kapagkubong sa anungan na mawi na ayakin panuriko babayakan ikaritang kuwa pagam na kukukan na kinawang ka. Maka umat sa hadapan ku Allah na amay na pag-ilay kung manisagyan mo kami ang pagamalian na kilay tanong so lang wala miya pagaman tano amapi ako mo tamya pagaman tano marata pamay ya'mal mithqala darratin khairan yara wa may ya'mal mithqala darratin syarran yara kilaitan nagyan ko to marata amyang gulaw tano kaya man ako ayan na makaumatan sa alungan na mauri na uman isa na adna salida niya at diwari miya gagaw manusia miya kambot sa television. Ilan lima tu? So taga Saudi Arabia, gusto taga Malabang dahil siya dinitiyarin na cellphone. Na di siya rin makapagilaya. Nakiumiyaga daw manusia na ayaw ni pinagagas wallah. Pinagagas wallahu ta'ala. Sobra pa. Na makaumatan sa hadapan ko wallahu ta'ala. Na isilida. So uman isa sa siya pagigtaw niyan. Na ayaw talang isilida nun. Na ada na kumpiyaan. Kaya kupian nagyan kana na alungtan ilay man nga na alungan tatad ka sa nga alungan kaad na alungta ayamin mo sa alung mo isa na isa at na gila mo na duway alung nagyanan ikupian sa hadapan ko Allah ayaw mo niya alung sa kitab manusia ada banian alung na Rasulullah da alung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makaumatan sa hadapan ko Allah na amay ka pagkukuman tano na may layo uman isa so salida o kaya paginitaw niyan ipoon din sa iyong utak ining bawat anong nataman din ko pinikayo ko tiyan ko lupa na may lay niyan na pumawa na sobrang siya ay Tuhan ko na diyam na makauma sumalay katakirama na ukatibin ay Tuhan namin nakatisulista na meron iganahaykan na ko na di mamrakan mo katawai na makaumapman sumalay katamaasin ko daw ako sugagawin na iganahaykan na namin nakatisulistaan na iganahaykan na amay kami gayaw din sukatero sa aming puro din sukat pumawalo mga tao sa hadapan ko Allah Ta'ala na magurtir sa Allah Ta'ala sa tigyan na aliyaw ma yang ayat Allah Ta'ala tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun baka petiroon sumala lima baka petiroon sumala sakit baka petiroon sumtanila baka petiroon sumata na petiro sulima haikan kanaka nasakan aking pangliano Igu setia karena ko nasakan nila kanino. Igu ngari at igu tanila asakan na kini mamamakin kino. Nang giraw ka kon inukan ito taro. Di ko mga anggota aantakan Allah alladhi antaka kulla shay. Tiya katiru kami wallahu ta'ala. Aku juga wallahu ta'ala suka pakatiru kami. Namitiru kami, iman to nakitiru kami. Nasama nuto, nagyang puto, akap pumawala to mga tao, na naktimu ala afwahihim ati wallah. Al-yawma naktimu ala afwahihim. Iman to natigu Allah, naklusala ni sumanangariran. Wa tukallimuna aydihim. Pakat petiru nami sulima seki mga anggota. Sa timbulaw man isa. Na di ka makapetiru makakatulusan ng harita.
Kagimundo. Nagiyan namin ikapat au ikatelo asifatan ko atau manikhlas. Masih siap yang semangang duta yang sagian kutu mga tambaran dosa. Ayat ikapat na'alifkanu fil amal. Langon-langon na pagbibil magkanutaw na kahit impidan yan. Basta mukhlis, basta tawa mangikhlas, nasanin sa pakinggan bagtaw na iimpidan yan diya. Ayat naman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigo Rasulullah inna Allah yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Mataan atigo Rasulullah aswallahu taala na pagkibubayan yan suisar kano ay giraming galabag sa galabag na iimpidan yan ang mataping galabag yan. Ikatalawa syarat akakentarima o galabag nagyang muta-mutaba atong lir Rasul ngutua ini kidio no nabi nguta ini kidio no nabi nagipit kidio kaon langwa na mga sunnaw nabi ilay man amay ka penuh ka natindig ka ko pagalungan Allahumma hasan tahab khalqi fa hassin khuluqi wa harrim wajhi ala nar amay ka pengkalaka aya paganay sunod ka ko bangkalaka naging kawanan na limangga amay ka penuh ka bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahi al-azim amay ka sekat ka ko terangka bismillah Nami unturka subhanallahilladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa qri 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Nami kau maka sa opisina na tumipadka na sumiul ka sa aking opisina, na sumialam ka, na sukya pa kasalam ka, na ayat ka ba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyan na ya Anas, idha dakhalta ala ahli baitik fasallim alaihim takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Hai Anas atiku Rasulullah na ihira asumiyun deka kusul dawalayu familiangka na salaman kasiran kagian kutuak ya salaman ka ko familiangka napaka pembarakatan rekau tuang su mga familiangka na sumapuro sa opisina na anden di kaya sudian sa opisina na miyaka salam na giyang kutuak ya salam ka pagirianan ari direktor nang kutak ya salam ka napaka pembarakatan rekau tu Allah Ta'ala gusto mga empleyado ka na miyaka makasangkot sa opisina na mapipi aginawang ka na makalala nga sa buntal ka, na makalala nga sa buntal ng mga pagkataon ka. Maluniman pa yung yan? Ada naman dari mga buntal ng mga tao sa surga. Dapat na mamatay at ibu Nabi napaktima na buntal ng mga tao sa surga na silang mamatay. Paganayron, natalakatul wajah. Malangas ikang buntalan. Ikadua tau sa surga dapat matay narahimul qalb malayluwi puso. Ikatlo naafiful lisan kundara idila. Ikapat at ibu Rasulullah na yadul mu'tiya maginawa di mamamagay alimanian. Nagyanan ya ibu Rasulullah apat at iman asifat o mga tao sa surga ada silang pemamatay. Ikatlo, sagian ko to ay kriminasaw aman, nagyan ko to ang ilang subalasyan. Niya kau makasado ka na mawi, na ibubungso lang ko takalay balas o puwasan ka, na ihadli ka, sambayan ka, di ka taka, oriyan yan nadang kapanang di Yesus sa saparo Allah Ta'ala, na pinasanuto. Ayat apa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na tao aliman aqwaman min ummati yatuna yawmal qiyamati bi hasanatihim ka'amsali jibalati ittihamatil bayda faja'alaha Allahu haba'an mansura
amma innahum min ikhwanikum wa min jaddatikum ya'khuduna al-laila kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalu bi maharimillahi intahakuha. Ipamendo wakar kadwa tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agian kaya mengapa ketawa pada kumang mengatakan amat masiran saada mana mauri nakpi kesan dengan ilan sulang langwan amyap magamaliran nama pia. Ayat tibu Rasulullah ibaratian na isina giang tanan amang apalau satihama amang apuputi giang tanan apalau atihama na mililiu tanan sangkaya puluh Arab ay gira pagkagabi na miyak kaliwaliwan na gatapri na yun. Nagiyan na natibo Rasulullah ibaratian. Agiyan ko to at kalaan ko to mga amalumanisan. Paja'alaha Allahu habaan mansura. Napakasambrin ng Allah Ta'ala. Agiyan ko to ang lu. Nakasugat yan agiyan ko to mga amal. Nandun di kasugat yan ang napalapalin ng miyak palasan ko Rasulullah. Di ko mga sabat, ahay Rasulullah, antaw ito mga tao. Di ka na indahon din ikhwanikum. Mga pagliliwag ito, wamin jadyatikum, isin nyo sa kubat. Ang mga tao ay mga mga padiyo, mga tribu niyo, mga lunod niyo. Ya'khuduna al-layla kama ta'khudun. Disiran di merumasay kumarawi. Sa isin nyo hindi ka merumasay. Walakinnahum qaumun idza khalu bi maharimillahi tahaquha ubaid na mga tawanan aayawaran na igira amya singkiliran agyang kutuanaw-nawan ini sa parwallahu ta'ala na dilan kilalaan na dilan bisilun sa naging kutuanawan ay sa parwallah paginin tanong ko Allah ta'ala agyang kayang tuniniba na Ramadan tanong na tarimaan ng Allah ta'ala sa agyang kaya kay sa tanong nagyedin ikay sa tanong ko surga wallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masagubot makaya lagi untuk miya pala mi muhadar tano di untuk alin tano balasan wala o balasan kana mabuwala malaan ya panyurun idewan yang untuk muhadaran yang bersihir kita no iman to mau tualungan. Sita naman tumaransper sa iyong kaya ayam besar senian nasugudan bugay na ayam buong pagkakuha na pito kataw pasik na ito kasupadian na mapita inshallah baka nung diray nun kung ano siya mapita langon ayam baganay apakakuha sa iyong kaya margas isa kasako na sumya kakuasa number at 296 ada ka bayaw ka sa lima may like anak ko to biya muli insyaallah ikadua margas na tawag namin sumya kakuasa number 972 ada ka na 972 ada ka matatago bayaw ka sa lima di mis ka pilay kapiapian ka nasala ko si Kuya Mail anda bayaw ka sa lima masyaallah. Ikatlo isa ka ko amargas ay pagkakuan na sumya kakuan sa number 808 walo gato sa gulo timan ang number ako kakuan sa isa ko amargas last kumargas jawab nabi sumya kakuan sa number 781
781. Ndaka 781 nari mga pagari. Dinasunikan ng pangibay. Setanokman ko sobre Barangay Madaya Makapupuon agyang gaya sobre tanong mantuan na matima. Nainong kam yung mapumaso susuputan na. Buko pa kaya ada penares ko kerono. Malo pa na mabulubulo. Labi pa na 10 gawe. Tawag na Sobya kakwa sa number ana 326 326 naswa 326 inan matan masalah sudah so kamera matan sa kaya kawang-kawangan na ini yung katawan na makauumatan sa Amerika ha niya ite ko to masalah subripen ya to dan yan Kedua Romero Kosobre Tawag namin saya 455 Ada ka matatago Dani Pagaria Ada ka Bayaw ka sa 5 Dinakina niya bayaw Mga apir to Oh Malanananat ka nung kami Yung bayaw Isa 455 ang number agi yang kailangan namin saya 2 3 so maubay ka asin nyo na napukawang ka abubin stanya pukawan nyo 4 5 6 7 8 9 10 nya ilagaw to biya bunot tanaman anamba pagkakasa sobre 379 bayaw ka sa 5 ari pagaria Dani pagkakasa sobre nga senior kan pila nga kabangin nyo sa mga senior bantian nyo kiran sa number ilan kapiapian nyo One, ini apa nombor tanggo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Ya juga pun gitu was. Number, saya tanamkan kau pada number. Kami apa no? Wakaf. 119. 190 Ada man atau nari sa sini orang ini orang ni naud dunia